Comunidade ida ia aldeia Frecat Suco Baru Petenha uma reta inundação, a fim udan ia segunda-feira Loraik. Udang deve acontece segunda-feira Lorocrai, que resulta comunidade aldeia Frecat Suco Baru Pete, Filipina de Jusnya uma hetang inundação. Udang ho intensidade bot ne, tama to comunidade nia uma, tamba be dalang nebe entupido, nune be suling tuir fali estrada nomos tama comunidade nia uma. Vítima inundação Filipina de Jus ateten, bain ia tempo udang comunidade aldeia Frecat sempre hetang hotu inundação. Mai be udang nebe acontece lorong rua tutuir malu ne, comunidade Siraseluk nia uma la hetang ona inundação, mai be nia uma date mak be tama. Problema ne acontece tamba valeta clot, ponte kik nune be resin, sulit tama fali bani nia uma. Uluk sidau kalau rebelet saung babe. Terada ne sedia kituang baleta dia kituang. Tamba seda ne hotu kona hotu kedas. Tapi agora amidit. Tamba usini batung manya nyet tamba rai itu ne basai tuang kalai. Anto di tamba hotu kedas aminya. Bele udang itu mus tama. Tapi idane sira hadiah tang pun dadak ne bako kuakte idane racing Antonia fakar mai pali mai. Tamnya racing. Baleta ki close. Baleta ne ki. Vítima ne mos suba parte competente atu loketan valeta ho medida ne beluan, nune labele fo fali impacto basira e tempudan. Ba governo loketang baleta ne halo luan tang ituang. I depois hareho be baleta ida ba ia imuting nyentung mai. Tama be husine ba matung mai makas. Lolos ne udang ituang hela. Kono udang itu nya level tama. Tama husi leteng ne ba rafan yang tung mai. Tama baleta ki Antonia labele be tango idane. Observação gemeni hatu dukatak area sira ne behetang inundação no resulta be nalihun ia estrada no tama mos comunidade nia uma ia tempo udan makanesan baru pitehu dilaran Vila Verde obrigado barak nia oin no kaikoli tamba lisu ne benakono iha valeta no mos valeta ne beklot Jacinto Fuca Juliana Maria Gemen.